Ada satu habit ni which is every time I nak beli barang online, I akan compare every shopping site. I akan tambah dia punya voucher, diskaun. Lepas tu, barulah decide nak beli dekat platform yang mana satu. Yes, I know it's very very time consuming, tapi I rasa itulah cara nak make my money worth and jimat. Macam body wash yang ni, I dah pakai 2-3 bulan macam tu. So, obviously dah habis lah kan. Kenalah beli yang baru kan. I dah survey every shopping platform to get the best deal, and as always, Shopee punya mesti lagi murah. Sebab dia ada 50% diskaun harian. Bukan 15 tapi 50. Korang boleh tengok sendiri side by side, the price comparison sangat-sangat berbeza ya harga dia. And bukan ni je, macam-macam lagi yang I compare. Contohnya makanan kucing, barang makeup I, barang baby. Semua tu I beli mostly daripada Shopee sebab lagi murah. Lagi satu kan, diorang ada 50% diskaun Shopee Live setiap hari pukul 8 PM. So kalau you masuk live Shopee kan, you terus check out je dapat 50% voucher tu. Trust me when I say this, Shopee lagi murah. I compare all day, every day on every item, and so far susah lah nak jumpa yang lagi murah. So korang jangan lupa, starting 26 November sampai 14 Disember, everyday ada diskaun sempena jualan hari jadi Shopee.